ade akpewo lenu akpe woa ekemako nyegbe kafu o maupe domenyonyo adegbepa onunyewo adegbepa onunyewo siwo kata newo namla siwo kata newo namla adegbepa onunyeda adegbepa onunyeda siwo kata newo namda siwo kata newo namda adegbepa onunyeda adegbepa onunye oda siwo kata newo namla siwo kata newo namla tefen kai kamawo echena akbe yedakbena mawde kwa toba nyoklo penti kokwe plebo no sogalata papa le o toba nyoklo no soba echowo kanyenye tanami echowo musadonami ele chowa manuveva dia magbono bede amanuva siatala ye tode chi ayenye yira tohe ye dakbena ode onuti kokwe kalata papa nyatefe agula gale chechum ye dakbena obe ekomitade nkekenisiachi emia chomia fagbo adakbena mawu nia chomia fagbo ajihana mawu nia chomia fagbo aklona fatola be nenye be kheviwo wajiha kokafu ya dakbene nenye be gbo nenye ba lawo nenye be nugbagbo kata watu adakbene re kemi amagbetore nukata macho akpedada kone akpena mawu nkeke ike komemie gale cheche akpena mawu akucheche nyi ke kale ba famulata mawu to wenya akpe ondi keke lila gado maume dakpe nawo elabena megafo lewo nublani bokome ndi keke lila agado mawu dakpe nawo elabena megafo lenublani bokome ndi keke lila agado maume dakpe nawo elabena yekafola megafo leonublani bokome ndi keke lila agado maume dakpe nawo ndi keke lila agado bekarajibe ese hagom elabena megafo lenublani bokome ao ndi keke lila gado maume dakpe nawo kekalisia na kalere nyeklo akucheche kele ba fama ne komunio ne kochi fofo no san ne koma fa magbono ne koma fa nuti kokwe ne koma fa chidudu adenye klo ebele wi na ne kema chore nyechu ere akpom nya talen kekema e chinu ha ma wo formula sound
Jinula wipe tovai. A sala wipe tovai. Nye gede keke yeye. Nye geda kuteche yeye. Nye gede nutifa pa yeye. Nye geda manuwa yeye. Nye gede keke nyadema. Nkeke sianye jirudu pankeke. Enye amanuwa bekuli ya jira pankeke. Nkeke kama nye klo ni gedwa. Ni dakpe na moden keke lata. Maupa gbogbo ye dakpe. Ela eleva fakele keke li yaklo pon sama. Akelere miama le vivichima. Mi akpo vivichi ade Jesu. Akelere miama le nuoma. Mi akpo nuo kata ade Jesu. Akpe na maupa gbogbo. Benjia elo mo chole mi apagbema. Achomnyo akode mi apagbema. Papa. Jile mi achomba mi geren keke yama. Nye dakpe no de. Nkeke nye siata. Makata babo. Lebrekendo unzara bakata. Zakutale kata. Man brekende se. Zulika kaba. Abolo bokate seke. Akbeno papa. Lebekata bagbeta. La Yesu Christo bokoma. Amen. Nyakpopi Salomo. Bla etonvo enelia. Cho kaklama gbanto. Vaide kaklama bla efefo tolia. Akame jibe nyekplu. Nya dengle cho. Kaklama asieke va kore wideke. Bla kaklama bla efelia. Prenons Psaume 34, du verset 1 à 23. Mais nous prenons du verset 9 à 11 et verset 20. We are taking Psalm 34 from verse 1 to 23. Especially we are dealing with the 9 and then to 11 and 20. Oba mi do ekpo eye mi akpo ba ya wo peto manyu wayira nutu wayira nyonu sisi chu mi fo yawe mi epa amakokyo elabena amesio fonela ya metua o ya to jata vi o eye towa o ke amesio ti ayawela ke sinonu adeke mehia o ya to jata vi o eye towa o ke amesio ti ayawela ke sinonu adeke mehia o amechocho epa fukwe sogbo ke Yehowa denele ukatan obebi do ipo eye mi akpo be yawe pe to menu obebi do leke mi do kedo mi pa bawo la be ndudu ko so be ndudu mi ado ipo no le na de duga alo ne mi no le techi foma o do na techi akpo be leke echele mania o do na ekpo be leke ovivido o do na ekpo be leke emeledo afia ko na to what David be yi do maupo menye be duolo I do ekpoko eye poleke pe to menu na ekpolo mi ko nya ko ngode mau o ha yo mau ko leopard deti enye dodola enu na ke na yo Yehowa ko yo Yahweh ko obe do ekpo na poleke ovivi dede ma wanchi do gbedane o ha yo Yahweh lo wa deti enye edodopo afi ogere ti amena o yo ekpo fenu afi ogere ti amena o do ekpo na poleke ma o fe to menu dede ma wu na poleke ma wu no ji ma po na poleke ma fofo tuana mawu na poleke mawu edodo pokoima dogbe dane lendi lenudo lesan lefieni fofome na poleke mawu bienu ni le jojom de jiwa ko depe ji popote fofo ike semna la ko depe ji popote ni ye yo mechichia ko depe ji popote mavo yo le jiwa ko depe ji popote Soma de bagba yole chiwa kote pe chi popote do ekpo o ha yo ekpo ka poleke mau pe to
domenyo to enye ma no blanye kpola enye ma wo kona me to enye ma wa kape sese enye ma o bebe enye ma o chicho popo enye ma o muti fafa enye ma o kona me to fafa enye ma o toyo la enye ma o katu la enye ma o muse do me la enye ma ameya na chi na chema na wa eya enye ma ameya na to le fu pepe mama eya enye ma ameya na do le fefe sesema eya enye ma obe na do ekpo eya na to le so ma de eya na chivi eya na pochicho eya na echi achema na do ekpo ina polisike ma okwe to ma David le okwe to he de eleba udon pop elepe ko yom le choche nyeji elepe ko yom le nubia me obetekpo e na kpole ka mawpe to menu wa yira nuchu owo nuchu ke le mawpe ko yom eye ne le don kwa ya yira me nenye ewo nyomi ke le mawu yom zakple ke ya yira me nenye nuchu kple nyomi ke kopechi ku de mawuchi le mawu yom zakple ke de ko sebe ma tonewa mawu le totom le ho obe ya yira me e nenye e ya yira ke ne honunchi ya amerika ma ko yaso obe mi fo yawe ni e pa ba kokro kata de ni le mawu foma obe na fo mawu do jire mawu nu e se yo de na wa wo de siaji vo mawu ni e pa ma kokro kata ama kokro mi nye ela bo de titana megbolo na mo ba mo bu nu fo memenye ni to ha ma bu doku nye be nu fo memenye ka ke megbolo be ama kokro menye ala ba ma khwa ma kokro ma ba misisi o chim le Yesu Kristo ma o de titana me le Yesu Kristo ban kam mesu ama kokro ala ba ma kare doku nye jibe ama kokro menye o be mi e fa ama kokro kata mi vo ala bana amesi o fo ne la yamato awo ameke fo na mawa yamato ewo ikele mawo fo ma ndudu ma de lo papa ewo ikele mawo fo ma egama fo la siwo ewo ikele mawo fo ma do pe ajeji no ni esoro pa ajeji no ni nusia no ajeji no ni vevese se maka no wa gbe oba hia to ajata eye to wa o aka me yo do chi de ye wo chi wo chi la kesi no no de kama nyawo yash nyame yo kata do achi de yawo no kesi no no de me hia me ko ala bel mo le pa do chi le mi apa Yehowa basi se le mi akpolo mi yo kata nye do chi de eyaman eye nye chom ya po mo popo kata ta ji ehia tu na jata fi e do wa kaka nyame yo kata do achi de Yehowa no nyame yo kata chi na Yehowa so akpele kele kesi no ma de me hia na mi ko no fini Yehowa ni o kesi no iya nye wa tegbefo iya nye jirudu kwa nsana iya me na no afi no wa chechi no apotola le kpele mi sakpele kele iya to jata fi do wa kaka nyame yo kata to chi de Yehowa chi eto mane mi amko chikom awumi nane kema hia mi nyesu kesi no to pe kesi no to ala be mi afo mo popo la foto la ji jata vi blibo yo gbo be hia tuya jata blibo kenye fia o pe fia egbema la o pe fia eye hia atu fia jata yike kponu kata ko na dudu fania eye to awu fia wa le gbogbo planchi la ma to mele wonku ala be etia Yehowa esakplekele etu achire ma wo sakplekele edo ma wo ndudu ma follow up mu echi ma follow up mu echi so achi ya normal ya ta obanuka afato le nuo katama wo ma follow me wo zembo e yobro echi ma follow me ba chi so e gama follow me ba kachara no fo ndudu apole me si yo katan nti fafa anya miato e mi anola meso dia Yehowa na yira de ma fofo ikele ma Yehowa na yira daleke na ji ma e na do ekpo
Yehowa ne to so le ji ne ko fa manu beva ko gbona ba manu beva ne ko de ti obanu ti si fo ayawe la esu ya yira me nomu sike fo na yawe ya yira me ji ma gbona ba do ji ra patola no ni o katanya beva sekla do kle do katama tomna la Yehowa nya mawi katwa do no katalo ye la pa ma kom da le ji o le ji apoto ne ko agbada le ji o ewo ke viji polo ji apoto ne ko agbada le ji o be na ji vi boboy ewo me le fukpam le te fada Yehowa ne ko agbama le ji o be o ko kuje na no hojo me to gbada do ji de wa gbeta dolele ma me kenela na togo le dolele ma o be mi do epo e mi akpo le ka poto la pe to menyu do epo ji yawe to o ji blibo ma yo ekpo onu e ma wa to na o me to gbada lo ji e hiama tuolo Hia kama de kama gogo agbato. Bavase so ma gogo agbato. E yole ha me koida le chiole njia. Me tok bedala yeshivan kama. Bene koda le fumi aji. Ne koda le fumi aji. Beklo ne togra le fumi aji. Machichi ne koda. Jukato ne deda. Achi ono deda. Akpaso no deda. Hia kama nyono deda. Obe hia twaja tavio. Wema le chugo. Zelesike Yehowa pen kolonchi. Zelesike dojire Yesu Kristo nchi. E ne hogbogbo kwa jisa. Apoto no yero logia epa menova na yekolo ntia ntifa kujeje akache akuma ikale chechema ne fi omonyo iketogenala dollar akpo wa chofo mi anu achofio katan ntifa fa ne kwanyino ejina chema na ola patola ma ewo ikama kpo no adu hadekawa ndudu gbona na ewo ike ndudu chifa elekpo kala gbososoma Yehowa ne kpere chi le oyiyi klo gbogbo ntia dollar akpo wan chobianu e wa do sami dollar akpo wa no plemi e mau pa gbogbo ikena nu nyanweto anya sanweto nu komo sese nweto adandodo adandede onu gbeledede nweto ne kede mi apa gbema me bia nu ti papa no to apotola me be china chema no papa me ko hia ko to akata dasimo no dofon ikele chacham ikenye koro na pletoa de kema sponsor toju mi toa dolole ma sponsor mi achu no foya wa to mi anti abai ma koko mi apa gbaton e mi apopole mi apanko kakema tere mi apa gbaton ma kede mi ama mi asu tono yawe won continue ko e o fiado poneva le mi aba poma dono yo la poma kasi unchi du ko ikemi mi la yo to amesiam ale ntu ya meto gbera toke e me bia ma opon ti koko e de mi apa gbaji papa no plemi e na unti fafa na do e kaklemi la Yesu Kristo von kama amen o yira la pato ma opon koma o yira le vila pon koma e yo yira le gbogbo ko la pon koma amen.